Om Swastiastu. Inggih kecunduk malih sareng titiang channel Ida Widnyana. Sane mangke nidang jagi ngaturang inggian tutorial rumus tantri panjang. Sane sampun titiang persida ngaturang tutorial rumus tantri bawak utawi cendet utawi pendek. Inggih sane mangke jagi ngaturang tutorial rumus tantri panjang. Dumugi wenten pikenoh nyane. Inggih jaga kekawiten. Ring sajeroning puniki ngemargiang inggian tantri panjang. Itu yang puniki ngambil imbul saking puh demung sawit ring tantri nanda ke arane. Ring tantri nanda ke arane. Inggih, sane makin ditiang puniki wonten pahan saking palet A rauhing F puniki jagi aturan titiang. Sane makin jagi ring palet A demen aturan titiang. Ring palet A puniki wonten pitung wilangan. Inggih sane makin ring pertama puniki aturan titiang inggian ring palet A ciren tantri panjang. Ciren tantri panjang puniki janten puniki kepah antuk dase pahan. Antuk dase pahanyanipun. Nah, sampun sapunika puniki sampun pah titiang. Pasiki, pah kalih, pah 3, pah 4, pah 5 rauh pah dase. Ring kaping kalih puniki wilang kaping kalih usahayang mangde suara pahanyane makesami masiosan. Ring wilang kaping 3 wenten suara lengkare ngedang ngeding ngedung. Nah, ring suara ngedang ngeding ngedung puniki patah naler ring panjang sareng ring pendek. Patah puniki. Malih jebos jagi aturan titiang malih. Ring wilangan sane kaping 4 puniki wenten suara lengkare nyawit. Nah, puniki masiosan sareng ring tantri cendet utawi bawak punika. Wenten iriki ngedang ngeding ngedung. Ring nyawit ngedang ngeding ngedung puniki wenten. Nah, wilangan sane kaping 5 wenten suara sane muastu muru kanthi. Murwa kanthi saking wonten siosan ring pemadu sane ring pah 10 punika nenten murwa kanthi. Sane makin wilangan kaping 6 mangde ngilingin kerune utawi mangde ngerune wewacanane. Sane kaping 4 sane kaping 7 puniki mangde midep nandanang puniki pahan kerune lengkare ipun manut artos. Inggih, sane makin ring palet B jagi aturan titiang. Ring palet B puniki wenten aturan titiang inggian nyane puniki imbe. Ring sajeroning mawuken tantri panjang. Sane wenten puniki dase pahan lengkare. Ring pahan siki sareng kalih puniki janten puniki pakem pupuh wastane. Sane wilangan kaping kalih ring pahan 3, 4, 7 putus sareng sieu puniki suaranipun ngedang ngeding ngedung manut suara lengkare ring pungkuripune. Sane wilangan kaping 3 pahan kaping 5 puniki janten nyawit ngedang ngeding lan ngedung. Aler manut suara ring pungkur lengkaranipun. Sane kaping 4 puniki pahan sane kaping 6 usan nyawit janten puniki mangde ke margiang antuk suara ngedung. Nah, puniki sane wilangan kaping 5 ring pahan dase pemade dan
murwa kanthi sareng kurune pahan sane kaping sieu. Nah, sane mangken aturan titiang sane ring palet C. Imbe notasi mauruken tantri panjang. Nah, puniki sampun aturan titiang imbe. Inggian puniki notasi utawi munggah tedun nyane puniki. Sampun puniki mangda semeken semeton. Jagi tenang paurukan. Malah jebos jagi bahas titiang jagi aturan titiang puniki inggian sapunapi nyuara yang ring pahan puniki. Ini mungkin ring palet D puniki aturan titiang. Ring palet D puniki imbu utawi teknis notasi nyuara yang suang-suang sane aturan titiang. Ring pahan sane ka pertama puniki janten puniki pakem. Pakem puniki. Puniki persida titiang aturang pitung wilangan. Nah, puniki wenten sane asiki aturan titiang wenten puniki nemang kerune pirang warse seri nerepati suarya sareng dale puniki dados alengkara. Ring wilangan kaping kalih puniki kerune sane ka pertama pirang puniki maswara ban-ban. Sane kaping 3 wilangan yani kerune kaping kalih puniki sane maswara warse. Pahan kerune war sane maswara war puniki kesuara yang munggah. Ini sane mangken wilangan sane kaping 4 kerune sane kaping 3 inggian yani seri maswara ban-ban. Sane mangken wilangan sane kaping 5 kerune sane kaping 4 puniki inggian yani nerepati. Pahan kerune sane maswara nere puniki patut munggah kesuarayan. Pahan kerune sane maswara pa puniki kesuara yang ban-ban. Pahan kerune sane maswara di puniki munggah tedun. Inggih sane mangken puniki sane wilangan kaping 6. Aturan titiang ring kerune sane kaping 5 puniki suarya puniki maswara ban-ban. Wilangan sane kaping 7 kerune sane kaping 6 dale puniki pahan kerune da maswara munggah. Pahan kerune la maswara tedun. Lurus biar sayang inggian suaran pakem pahan sane ka pertama. Irang warse seren repoti suarya dole. Nah, sane mangken titiang aturang ring pahan sane kaping kalih. Puniki janten puniki suara suaranipun pakem naler. Titiang aturang puniki 5 wilangan. Sane ka pertama wenten puniki 3 kerune inggian yani duste angering sareng sane dados puniki alengkara. Nah, sane wilangan kaping kalih ring kerune ka pertama inggian yani duste mangde murwa kanthi saking pahan ka pertama. Ring wilangan kaping 3 kerune sane ka pertama maswara duste puniki te suaranya nih puniki patut mangde munggah. Ring wilangan sane kaping 4
Keruna sane kaping kalih inggiannyane ngering. Maswara ban-ban. Nah, sane wilangan kaping 5 keruna sane kaping 3 sane inggian suara sa maswara munggah. Ne punika maswara tedun. Lurus biar sayang suaran pahan sane kaping kalih. Terus ngering sono. Sane makin ring pahan sane kaping 3 aturang titiang. Ring pahan sane kaping 3 puniki nah sampun puniki mewaste sane memargi sane mewaste ngedang, ngeding lan ngedung. Nah puniki kalang Dewa Rahayu yu puniki ring suaran pungkurnyane maswara u. Padup puniki kemargian antuk ngedung. Nah puniki wenten petang nggih. Wenten petang wilangan puniki inggian sane pertama wenten 3 keruna kalang Dewa Rahayu dados alengkara. Ring wilangan sane kaping kalih keruna sane ka pertama inggiannyane mangde murwa kanthi saking pahan lengkara sane kaping kalih. Ring wilangan kaping 3 keruna sane ka pertama lan keruna sane kaping kalih inggiannyane suaranyane kalang sareng Dewa maswara ban-ban. Wilangan sane kaping 4 puniki ring keruna kaping 3 inggiannyane Rahayu. Aksara sane ka pertama inggiannyane ra puniki ke suara yang munggah. Ha ke suara yang ban-ban, yu ke suara yang munggah dulu. Inggih, lurus biar sayang suara pahan sane kaping 3. Kalang Dewa Rahayu. Inggih, sane mangkin puniki ring pahan sane kaping 4 aturang titiang. Ngaler puniki memargi ngedang, ngeding, ngedung. Nah puniki ring suara keruna puniki alar wenten kekalih puniki. Puniki kerunanyane Sri Narepati. Nah 3 keruna. Puniki iring pungkurnyane. Nah punike ninayang mangde ngeding. Sane mangkin titiang aturang puniki petang wilangan. Sane pertama wenten 3 keruna. Sane wau sampun aturang titiang Sri Narepati dados alengkara puniki wastanyane. Sane mangkin puniki sane kaping kalih wilangan kaping kalih. Keruna sane ka pertama mangde taler puniki dengan titiang mangde murwa kanthi saking pahan ring ngarepnyane saking pahan keruna kaping 3. Ring wilangan sane kaping 3 puniki keruna sane kaping kalih nare pahan kerunanipunin na maswara munggah. Re puniki maswara tedun. Ring wilangan sane kaping 4 puniki inggiannyane punika keruna sane kaping 3 padi. Pahan keruna pa punika maswara tedun. Ring suara di puniki mangde maswara munggah. Puniki mangde maswara ngeding. Lurus biar sayang.
Srino Arepati. Nggih, sani mangkin puniki titang aturang ring pahan sani kaping 5. Nah, ring pahan sani kaping 5 puniki sampun janten puniki nyawit. Alar wenten puniki sani mosih nyawit ngedang, ngeding lan ngedong. Ring pungkur ipune puniki maswara taman man a puniki patut ke suara yang mangde nyawit ngedang. Sani mangkin idang aturang wenten petang wilangan. Inggih, inggian puniki wenten petang keruneng. Lagya gugulingan ring taman puniki dados alengkari. Ring wilangan kaping kalih puniki kerune saneka pertama puniki mangde murwa kanthi taler elingang puniki saking pahan kerune kaping 4. Inggian puniki wilangan saneka kaping 3 kerune saneka pertama lan kerune saneka kaping kalih puniki Gian-nyane lagi sareng agugulingan puniki mangde muka suara yang ban-ban. Ring wilangan kaping 4 nah puniki sampun mincap jagi ngewilangin inggian suara nyawit ngedang. Keruna kaping 3 rawuh kaping 4 inggian nyane puniki suaranipune ring taman. Nah, puniki ngeradah 3 suara saking pungkur elingan. Ring taman. Punika 3 suara saking pungkur punika kangen wilangan ngedang. Ring suara ring punika mangde munggah. Ring suara ta ke suara yang ban-ban. Suara man punika ke suara yang munggah dedung. Terus biar sayang puniki suara inggan nyane nyawit ngedang. Lagya gugulingan ring taman. Nah, punika suara nyawit ngedang. Ala jebos titiang aturang wenten punika nyawit ngeding lan ngedong wenten imbe utawi contoh-contoh aturang titiang ala jebos. Sani mangkin puniki nincap ring pahan sani kaping 6. Ring pahan kaping 6 puniki titiang aturang pakem ngedung. Wus nyawit janten punika ngedung. Nah puniki wenten 5 wilangan aturang titiang. Sane pertama wenten petang kruna. Inggian nyane ring yase angurde sareng anggul punika dados alengkari. Ring wilangan sane kaping kalih ngawit kruna sane pertama sane mo suara ring punika mangde elingan nalar murwa kanthi sareng pahan kruna utawi lengkari sane ring arep nyane. Puniki ring pahan kruna kaping 5. Wilangan kaping 3 puniki ring kruna sane kaping kalih punika inggian suara yase. Ring sa ka suara yang munggah dedun. Puniki elingan pisan ring sa puniki. Mangde munggah dedun. Ciren punika. Ring wilangan sane kaping 4 puniki ring kruna kaping 3 punika. Inggian nyane suara angurde ke suara yang ban-ban. Ring wilangan sane kaping 5 punika kruna sane kaping 4 angunggul ring suara a mangde suara munggah. Ring suara ngung punika ke suara yang ban-ban. Ring gol suara gol punika ke suara yang munggah dedun. Terus biar sayang inggian suara pahan sane kaping 6. Inggian puniki pakem ngedung. Ring
yasa ngurde anggul. Nah punika suara pakem ngedung. Wus nyawit elingang punika mangde ngedung. Sani mangkin puniki ring pahan kaping 7 aturang dedang. Ring pahan kaping 7 puniki inggian suaranipun nalar patut ngedang ngeding ngedung puniki. Amargi suara ngedang ngeding lan ngedung. Nah puniki ring pungkur aksaranipun suara A patut puniki ke suara yang ngedang. Kalau kali suara saking pungkur. Sane mangkin titiang aturang persida puniki petang wilangan. Sane wilangan pertama puniki wenten 3 kerunu. Inggian nyane yase, misreng, sareng tawang puniki dados alengkar. Ring wilangan sane kaping kalih puniki kerunu ka pertama puniki mangde murwakanti taler ring pahan saking pahan kaping 6. Ring wilangan kaping 3 kerunu pertama lan kerunu sane kaping kalih puniki sane suara yaye sareng misreng ke suara yang ban-ban. Nah puniki sampun puniki makin jaging wilangan puniki inggian ngedang. Keruna sane kaping 3 suara tawang puniki. Sane suara ta puniki munggah. Ring suara wang puniki ke suara yang tedun. Urus biar sayang suara pahan ngedang sane kaping 7. Yo misreng tawang. Sani mangkin puniki titiang aturang ring pahan sani kaping 7 puniki taler puniki patah wilangane sane sareng puniki ring pahan sane kaping 7. Nalar wenten puniki inggian wilangan ngedang ngeding lan ngedung puniki. Inggian titiang persida aturang puniki 5 wilangan. Wilangan sane ka pertama puniki wenten 3 kerunu. Inggian nyane tinumpie tak inukir dados puniki alengkar. Puniki dados alengkar. Antukane puniki ring pungkur suaranipun I, nah patut puniki ke suara yang ngeding. Sane wilangan sane kaping kalih puniki kruna sane ka pertama mangde murwakanti taler saking pahan sane kaping 7. Apun sering ditiang aturang puniki mangde murwakanti saking kruna pahan kruna sane rinan. Wilangan sane kaping 3 ring kruna ka pertama puniki inggian nyane tinumpie puniki ke suara yang ban-ban utawi anda. Ring wilangan sane kaping 4 puniki inggian nyane ring kruna kaping kalih sane suara tak ka suara yang munggah. Ngarara pat puniki wanta sampun puniki ngeding ngarara petang suara saking pungkur lengkaranipun. Ring wilangan sane kaping 5 puniki ring kruna kaping 3. Inggian nyane inukir. Suara I puniki ka suara yang tedun. Ring suara nu puniki alar malih nedunang. Ring suara kir puniki ka suara yang mangde munggah. Mangde munggah puniki suara ngeding. Inggih durus biar sayang. Tinumpie takin nukir. Sane mangke ditiang jagi ngaturang puniki ring pahan sane kaping sieun nalar patah pemargi. Wilangannyane ngedang ngeding lan ngedung. Wenten taler puniki
Ring sajroning pahan sieu ring panjang puniki patut kesuarayang mangde puniki ngedung. Sakewanten menten puniki. Sancen awanan sapuniki puniki wilangang taler ring pungkur kerunanipun puniki aler wilangin. Awanan patut aler ngedang ngeding lan ngedung padah wilangan. Sakewanten mangde sahayang puniki ilingang ring ngelah ngedung puniki tan lipieu tan lali puniki mangde ngilingang ring artos kerunanipun. Ana melejebos ring pahan kaping 10 puniki kaambil wonten puniki kerunanipun kaangge ngedung. Inggih sane mangken titiap presiden ngaturang limang puniki wilangan. Sane wilangan pertama puniki wonten tigang keruna. Inggian kamale kinande sareng kande puniki dados alengkar. Sane wilangan kaping kalih krunuk kah pertama elingan taler mangde muru kanthi saking pahan krunuk sane kaping kudus. Ring wilangan kaping 3 puniki ring krunuk ka pertama sareng kaping kalih puniki kamale sareng kinande swaranipun mangke suara yang ban-ban. Toya anda ring wilangan sane kaping 4 krunuk sane kaping 3 inggianane kande aksara suara kan puniki ke ban-ban aksara suara de puniki kuas suara yang munggah. Sane kaping 5 wilanganipun napi awinan ngedung kemargi yang ngiri-kiri atukan manut artos ngararah ke pahan dase sane wau sampun persida aturang kejang. Inggih lurus piasayang puniki pahan sane kaping sir suaranipun. Kamale kinande kande. Puniki suara pahan sane kaping sir. Sane mangkin puniki nincap suara pahan sane penguntat ring pahan dase. Elingang puniki tan murwa kanthi sareng pahan sane krungu lintangan. Nah, puniki sane mangkin didang aturang wilangan puniki wonten 3 wilanganipun. Sane wilangan ka pertama puniki wonten petang krunung. Inggiannyane langu, hinupe, careng sareng santun. Puniki dados alengkar. Ring wilangan sane kaping kalih inggiannyane krunung ka pertama langu puniki ring swara ngu lanturan ngedung saking pahan sane kaping sieu lingang puniki lanturan. Nah, sane wilangan kaping 3 ring krunuk kaping kalih inggiannyane hinupe. Nah puniki nenten murwa kanthi saking suara aksara langu. Sampun mangkin ngewilangin ngutang 3, 4 utawi lelima puniki ring sajroning jagi made. Puniki sane mangkin puniki ngutang 4 mangde ngerune inggian suara saking pungkur. Ring suara pa puniki ka suara yang munggah tedun. Suara krunuk careng ka suara yang ban-ban. Ring suara puniki san tedun. Ring suara tun puniki munggah. Nah puniki ngutang 4 careng santun. Puniki muaste ngutang 4.
Inggih durus piar sayang sane makin puniki pahan swara sane kaping dase. Lang nah sane makin nenten puniki Murwakanti eno pacareng santun. Nggih sane mangkin puniki didang ngaturang ring palet E puniki. Ring palet E puniki didang ngaturang inggian ing daging kuwentenan imbe utawi contoh nyawit sane siosan. Inggih sane mangkin puniki didang ngaturang inggian nyawit ngedang ngerereh tigang swara saking pungkur puniki atur yang imbu utawi contoh sane siosan sane sampun kewedar puniki makin didang urang tigang contoh. Inggih suara yang didang puniki nyawit elingan nyawit ngedang. Ring komaluk sono. Oke. Imbu sane pertama. Mungkin puniki imbu sane kaping kalih. Song parah empudang yang makin aturan titiang puniki imbu sane kaping 3 ngedang sane kaping 3 makin geger rawang kireuh. Nggih punika 3 aturan titiang ring sejerone ngemargiang nyawit ngedang sane mungkin puniki aturan titiang imbe nyawit ngeding ngerereh tigang suara saking pungkur. Nggih imbe sane pertama suara yang titiang suk semolit sane mungkin imbu sane kaping kalih gore gumrah suara natri walen titiang gore gumrah suara niatri. Nah punika imbu nyawit ngeding sane makin puniki didang aturang nyawit ngedung. Nah puniki ngerereh 5 suara suku suara saking pungkur. Wantah nyawit ngedung puniki ngerereh 5 suara elingan 5 suku suara saking pungkur. Inggih sane makin sane pertama aturan titiang bagi suara yang cerita kan
aning sabuk. Nah, sani makin puniki imbe sani kaping kalih aturang titiang nyawit ngedung elingang puniki. Komalih kaseng tanu. Imbe sani mangkin puniki kaping 3 aturang titiang. Layap ning jenyoning wastu. Walen titiang puniki. Layap ning jenyoning wastu. Layap ning jenyananing wastu. Sani makin puniki titiang aturang imbe ngedang ngeding lan ngedung sani siosan. Inggian suara ngedang janten ring pungkuripun puniki kerunanipun mas suara a utawi o. Inggih sani makin imbu sani ka pertama aturang titiang jagi suara yang kaya rupa satu. Sani makin imbu sani kaping kalih suara yang titiang sungutur ulang-ulang. Makin suara yang titiang sani imbu sani kaping 3 kinuseng sayana. Inggih sani makin ninca puniki ring suara imbe puniki utawi contoh suara ngeding jantan ring pukur kurunanipun ke mas suara i. Inggih sani imbe ka pertama jagi suara yang titiang lurus biar sayang. Nangoro semorti. Ilingang puniki ngerarah pat-pat. Puniki imbu sani kaping kalih suara yang titiang Orno agesri. Tani makin puniki ring imbe kaping 3 ngeding sani kaping 3 aturang titiang ruru kinu sengali. Sani mangkin puniki sani kaping 4 puniki imbe suara ngedung janten ring suara ring pungkur kurunanipun puniki mas suara u. Inggih puniki aturan titiang sani pertama makin imbanya suara yang titiang adikara bersumunu. Sani mangkin puniki ring
imbe sane kaping kalih aturang titiang. Singgasana statur. Inggih sane makin imbe sane kaping 3 suara yang titiang. Inu jerikalaning apung. Inggih punika sampun aturan titiang makasami. Sane mangkin puniki titiang jagi nyuarayang inggian suara saking pahan pertama rawuhing pahan kaping dasa. Niki terus biasa yang pahan sane pertama rawuhing puniki pahan kaping dasa. Kang titiang puniki monggo semoga. Pirang warsa Srenarapati Warya Dala Dusta ngering sana kalang diwarahayu Srenarapati lagi gugulingan ring damon ring iasang orde angul ya misreng tawang tinumpiata kinukir kamale kinande kande kelang inu pacareng santun. Inggih punika sampun persida titiang aturang ring suara pahan kapertama rawuhing punika pahan kaping dasa. Inggih pinaka kirang langkung titiang jatme santun sane kantun puniki uwi muda nenten jelali titiang aturang geng rene sinampura. Prade punika nenten manut ring kayun. Inggih bebrayang titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.